Ilong kijing pentip nagal yang keterat kapat kaya kapai day bat COVID-19 kan real tarik September 2008 hadu shibaji mensi kikis ki batma ki bangiyo mentasi kilong shispa santu kanda East Khas Hills Iway East Giant Hills Life Usal East Khas Hills Shispa Andreu pada kini Shispa Andreu kandai giden ki Armed Forces Paramilitary Forces but kandai kinyo na kiway Ribhoi Pra Southwest Garo Hills A West Garo Hills Andreu South giden ki Armed Forces Paramilitary Forces R giden na kiway West Khas Hills are the case kibano active hado shibaje pensingi mentasni kilong shi hajar thandai spa a pada kini apo East Khas Hills kidon shi hajar aspa sampua pada kini Aspa Safsal kidegi Armed Forces Paramilitary Forces but she hajar fra kidei na kiway West Khas Hills kat up Southwest Khas Hills sam Ribhoi Shispa Andrupo but na kini South Nyo kidegi Armed Forces Paramilitary Forces but Shispa kat lai kidei na kiway West Giant Hills kat south East Giant Hills Aspa like nyo West Garo Hills Shispa nyo but like ini refusan kidei Armed Forces Paramilitary Forces but Shispa kata kidei na kiway Southwest Garo Hills katway South Garo Hills katka East Garo Hills lai North Garo Hills kata kibala recover mentah kasih bilang nyoksa pada kini nyoksa South Day nako East Khas Hills arfusan kiden Armed Forces Paramilitary Forces khatsan nagi way East Garo Hills khatsan North Garo Hills way South Garo Hills are West Garo Hills are West Khas Hills South Baro kibala kebar recover mentasi kilau arhaja aspa ndrepusa pat kibal khat no kilau a fukundai ites kibangi kha examples hadut arbaji mensi mentasi kilong shi hajar ashila arpo hajar sanspa nyokunre menong biang shila arpo hajar sanspa nyokunre iba test negatif kilong shila khatsan hajar ndrespa khatway but yaki report ke bangidang up hadu arbaje mentakasi mensingi gilo nyospa nyofo ye kibriu kibarung sako kecela kajung hadu arbaje mensingi mentakasi gilo life in nyaw hajar